Hola, de repente okurritu zeteke zuzeneko aditea. Eta kasu honetan gaude Black Ops 3an. Eta saiatuko naiz egiten, deiaten nire errekord propioa. Uste dut 51. Errondara iritsi nintzela. 51 o 53. Baina ez nuen gratu, beraz, ez da esizitzen. Eta gaurkoan zuzeneko atekin, saiatuko naiz alduan errondarik altuena egiten. Eta dena zuzenean esaten ari izan da, oen txertan streamingan ikusiko duzue. Zoze txarra gertatzen mega, failen bate izaten baldin badut, dana, tak, dana direktu bat. Inongo, disimulei gabe. Gizue hemen karameloak eta aukeratzeko aukera dagoela, eta aukeratu ditut ventaja dikto, karamelo horrek mapan daden ventaja guztiak ematen ditu. Gio, uste du Death Machine, makina de muerteo, ditzen hori ere bai. Gio haukat, ahora no me ves, usten dut izena duela. Eta, Richtofen nauk. Eta bestia da donde sea menos aquí, beste bat, horrekin teletransportatu egiten gara. Eta beste ma falta zait. Bai, liquidación mortal. Alegia, kajak eta txikleak erosteko aukera ematen diguna, ezta? Amar punture gatikan. Orduan betiko ez da gize estrategia erabiliko dudan, baten bat probatu dut, baina ez da egite egingo dudana hemen RK5 arma. Hemen dagoen arma hori bializ pakapatxetuta mejora hobekuntza elementala baten dizute, gizue, daudela alto horno izen duena, convertido, zentu dira bestiak, alto horno, su artifizialak eta bestiadek, txikit, bestia zen faltazetek. Eta muro de viento, trueno de viento, ez da inola gen. A ber, aurreneko ronda pasa dugu, aurreneko rondak errexek izaten direla. Gero, etorriko dira, juerga, ez da? Ez da egitxe estrategia biliko jaten, hor lehiokua, txikit. Honen abrez. Oi, zangoek. Ikusiko dugu. Gana zuzenian. Tiri. Puntuak egitea oso garrantzitsua da, beraz. Vale. Bueno, munizio pixkat usti ere. Oixe. Ja ez, baina... Aupa. Bueno, puntu bikoitzak. Primeran etorriko zizkigu. Primeran... A ver... Munizio hartu edit. Sin falta. Eta puntu batzukin. Handezkia un puntuakin. Beka, ala Richtofen, pixkaten Silly. ¿Cómo voy a trabajar cuando por todas partes me atormentan las voces de los malditos y los condenados? Azkar entorrieko ni ez, Oain, kauna ateratzeko aukera asko dago. Kontuz labanduko ditugu. Kontuz labankadak emango ditugu. Bueno, honek, hola. Ilitu indek. Bueno, hori ikutu dauze hau. Horik jendea zuzetek. Venga. Oye, que está, venga. Hubo un tiempo en que me entusiasmaba la oportunidad de matar hordas. Vale, capú, dale un punto extra. Y el silencio se hizo sobre la tierra. A ver, venga. Beti berrin egiten du, egin behar da, hasieran puntuakin, iriki baino lehenengo alden denborak egina, bueno. Elektrizidade pizteko eta zea erosteko alden diru gehiena egin. Vale. Bueno, ikaneko ondo. Beka!
puntuak egitea oso garrantzitsua da. Buah, etortze tu ja. No, bai, peixkaten, antzarra perratze. Puntu estra batzuk egingo ditugu pistoletakin. Vale, me egin joder. Bat. Tranqui. Bueno, mancho datozte danak ez da, bai. Puntak egiteko aprotxatuko dugu. Gito pixkat ezpergarria izan daitekeela, baina puntuak ez dira gutxi ez du ber. Select. Bueno, ondo torreko seguk. He vivido esto antes. Lo volveré a vivir. Bat. Bi. Soy el vencedor. Hiru. Eka, kutsillako. Hoi korreka seguk. Bai. Vale. A ber, ze estrategia belikoetan pentsatu berriz. Egoiko airik itxita utxikeat, vale. Vale, ja, sekit. Vale, adora. Tiraita bat. Tranquil. Mostraré el dolor. Oh, hartu legio mortal. Bueno, nekin erronda batzuk. Bai, dugu. Hau etatzeko era. Ondo torreko segu. Ez nien hartu berri igual. No, bueno, tráeme sus armas. Arriba. ¡Pa! ¿Sabe Maxis acaso quién fabricó estas máquinas? Vale. ¡Buah! Snowkin. Milagros. A ver, titan hecho gor. Quick farbarrutxok. No puedo sobrevivir sin munición. Vale, venga. Vengo errondan bat utzi berko dut. Albaldin badut noski, beti ere. Bai. Hoppani. Venga, Animo, ia partida azteko. Erori gaituki. Horrek sekak, zombian xarma, ez? Naiz da rekorda egiten da joan, kasula. Ai, Jesus. Correga. Bueno. Abrazad vuestro destino. Partid de cero. Gracias. Baina. Venga, date puto. Isiltzen bali manaudek. No os alejáis de una vez. Me queda poca munición. Vale, está. Vas pared. Me siento como si tuviera más Vale. poder. No necesito recao. Venga, bat, utzi berriz bakarrik, Con odio te escupo mi último aliento. Ni de, Pues ahora puedo Bueno, a ver. concentrarme, recordar mi verdadero propósito. Hau da txiklia. Pentajadito. Pum. Ez eman estamina Baina, bueno. Solo me queda el cuchillo. Correrá la sangre. Bueno, baina... Bueno, errexin, eski hauen rondak. Jode. Hola, bai. Daikiria daukagu, hor, bigarrena. Ikusten dena. A ber, ba. Puntuak iteko. Ez ditxo, leku honenian. Bat utzita armak eta...
Beste, hartuko puntak iteko bintzat. Oh no, necesito munición. Lasai, Uste dut honekin buruan... Tengo poca munición. Bizodek. No, bi, gehiago. Exacto. Vamos, Edorek. Venga, va. A ver, caja. Ah, vale. Las ahí. Vendi juguetuk. A ver. Pere. Vale, ya dana sekau, bai. Arma bakarri faltako ituan, bai. Iskinantziok. Erak esan, bai. Ah. Justu caja. Behiantziok. Ras. Irikin berkoiat. Venga, va. Total, handiketxeak molestaten asko. Carezco de munición. Venga, berremaiak zeona. Zeona, emaiak, txo. Silenciar esos gritos de angustia. Venga, beste. Ah, karo. Es una sencilla ecuación. Josus. Más balas, más muerte. Ui, dingo, gorgon, errekabost. Venga. Venga, beste baten bilan goetuk. Epa. Puede que le falte precisión, pero es tan eficaz. Vale. Honekin sosez moko ju, vale. Guazen nahi gure estrategiaren lehen satira, alegia... Basika beste karamelo bat botatzea, ez? A ver, ze presio dakan. Usteak... 2000 gozten dubiko ikara honek, ez? ¿Vas? Vale. Ah, simple brisa, vale. Un gran potencial en estas bolas de chicle. Ahí barba, oazen bak gora. Toain joango gara gure... kanpeatzeko lekura. Bakizue, hemen goian baldin bagaude. Oantxe, agertuko naizen sala honetan. Hemen gaude. Zate hori txita lema dago. Eta hori bai. Zombiak hemendik bakarrik etortzen direla. Eta ez baren merzenekien. Oain, badakizue. Topei. Pum! Hala, ba gutxillo. Tope. Eta holaxe kontutako merik. Jiha! Eta holaxe kontutako merik. Eta bueno, sortegarren errondan eta 6 edarikin inorrek espetotia trampetinek gara, Ikusi zue, bentaja diktorekin lortu ditugula. Gaina, hala. Pum. Earki. Hemen, zanderratzeok, pena. Saiatuko gara, ber, gateo biriki gabelen denbora gehiena aguantatuz. Berez ez dira, ber, zombiek hiltzia. Ahí va, joder, campeón. Honik mantxo bat, lasai, gero okortuko asuntu pixkat. Baina pixka bakarrikan, Demuestro una precisión quirúrgica. Pum. Torrikoekoen kriston velozioa zombila. Eta, hoxe. Gaua. Horrela piztutzen nahi duet. Altu torreko, bai, 3, 2, 1. Pum. Bat cuchillo. Tiri. Ah, txakurrak. Han vuelto cambiados. Bye. Pum.
Pega, besan. Pum. Txakurra errondarik azkarren egingo dugu. Baita ere, gela hortan bale maude, txakurrak hemenikan bakarrikan etoriko didala. Beraz. Zeletxuz. Zuzenean. Bai. Arkeitzeaki. Primeran ikustek. Nire estreminen ibai nabi ikusten. Dana ondo ikustek. Primeran. Narba. Jarrituko dugu. Pon. Venga, bat bi. Pum. La. Pararara. Estrategia camper. Pum. No va. Baina, bat bi. Hiru. Lau. Speiuen. Aurrean. Pam. Bai! Ihu! Beka! Arki, a ver, ¿qué arma sekau? Dakau dingoa eta gorgona. Tope. Bueno, hemengo munizioa gastatu arte, lasa ibiliko etok. Gainera, beste karamelo politero dakagu, bizta aurrean, simple. Estoy garrakaten. Bekai! Torri, anagoneaga! Joder, venga. Habek, lanun bat gaben tikan, igandek goizeta parranda egin duen jendea, ematen du. Lanakor, resak aukat, egarria daukat. Azkeneko Coca-Colak kalte intziak. Ala, beka, pam, pum. Buah. Bai, txoko puntua. Bai. Beka, bueno. Arde medio, total. Oaingo pizkat sobran ibiliko gaituk baina. Topei! Hombre, kaixo, balitarsier! Oatxe jarri ikusi idatzekela, baino ezin nian playan behiratu eta ongi etorri. Zenzatek? Agurtu dit, Ke kosten dakta? Deketa, beka. Pam, pam. Beka. Nivel de arma, beka. Topei. Deketa. Pizkat, blokeatu esek. No, zuzenekoan. Akaso geldi neatelako, Bueno, oen beratuko jo. Dena ondo aldo joa. Epa, lasai, zombi. Pere. Izena esi jarriak, Balitarsier eunda maus izan berko luke, zombian gatikan, Hoxe ba. Geldi undekela emateik. Fallo tekniko ekitzen nahi dekau. Bai. Zuzeneko ikusten nahi nauk. Eta emateik erorita ziokela. Ez dikela iten. Hola, venga. Tope.
Bueno, a ver, erronda pasako ju. Eta, bera, bengo ya, dos pare. Horretorriek. Topei. Ondo zira, que la batek? Ose. Igual bateria gutxi egin dagatelako. No tonto zubiek. Para pa pam 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 para pa pam. Diriri. Ai, etxegia zuzenekoa ondo ogaizki ziaken. Oantxe ikuspea. Ez bestiak, gelik eta... Josus, Mari eta Jose... Bueno, momentu eten pausa egingo dut, eta zuzeneko haber ondo da ikusiko dut, bale? Horren arte, aio! A ver... Ajustes en vivo jartzei, bai, no? Ah, solo se está transmitiendo el audio. Zergatikan. Ahí va, hoy falla, ¿es? A ver. A ver, va, ajustes avanzados. Audios compartidos. Uy. Ver comentarios. Uy, se va. Uy. Ahí para la leche. Ah, bai. Tanto se va. A ver, oain jarri zegoet, a ver, pixa ditxoengo dut, a ver, ondo ikusten den, antzarra perratza junteke zuzenekua. Kiston fella izatia sekak. Kiston fella izatia sekak. A ver. Para pa pa pa. A ver, hau. Mirauko jau berriro, baspare. Zein nitxok, ez? Hor. Ja, ba, zuzeneko erorita, zek. Bueno. Junda torringo jau, baspare. A ver. Ez jatu lurtzen zergatik gana. A ver. Horrek zoze altzeke ba. Ajustes de transmisión.